Opština Zemun je u saradnji sa gradskim sekretarijatom za sport organizovala takmičenje osnovnih škola u košarci 7. i 8. razreda. Danas smo prisustvovali finalu ženske i muške košarke. Podelili smo pehare, medalje, čestitali deci na tome. Na nama je da obezbedimo uslove, da stvorimo uslove i da obezbedimo sve moguće i aktivnosti i sve što ide uz to kako bi naša deca mogla bezbednije, sigurnije da odrastaju, da ih izvedemo na pravi put, da iz svih ovih ekipa koje su danas takmičile iznedrimo nove šampione sa kojima ćemo se jednog dana ponositi i dičiti, a Zemun kao opština ima i imaće i omladine sa kojima se može ponositi. Opština Zemun je u saradnji sa gradskim sekretarijatom za sport obezbedila svakoj osnovnoj školi na teritoriji naše opštine prigodan poklon u okviru koga se nalaze lopta za košarku, za odbojku, za fudbal. Obezbedili smo za profesore majice, štoperice, pištaljke, jedan skromni poklon od strane, opštine i sekretarijata za sport grada Beograda. Time hoćemo da pokažemo da svakako mislimo na naše najmlađe i da stvaramo zajednički uslov, jedinstvenu politiku grada i gradskih opština sprovodimo na licu mesta i time hoćemo da pokažemo da vodimo računa svakako o našim najmlađima, što nam je i prioritet.